Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Haka arpu santarik unai wing arhajar arpu ar, ki dekot jong ka Yaitali Tourist Owners and Drivers Association, ki lapin benaling ba ki lat pathai kubor, halor ki jing ki baki ya kendo, haka baya day, bat ke jing lit shaw, bat lit on ki nong shong kali tourist, ki ba wan pai na Assam, bat ki balit pai, na jela Meghalaya sya Assam lingba ka Jorabat. Habakren halor ketika pang uskretri ka association u balaji jerwa ulayathu bakalong bas iri kinyongnya kali turis ban penpoi kinyong shong kali hadu Jorabat na marba ki bor pulit ke jela Meghalaya ki bana bermnihat kim tre ban senrani ki kali turis. Uba jerwa ulayathu ru bakat kum ke jingtip balayo kidon kumbalai pau hajar ngut ki briu na ke jela Meghalaya ki badang sakut syabat bat ki ba up ban wan pai shalaying. Yang jadi Tourist Driver Association yang kami Meghalaya mo di katkum kajing ngalong katkum kajing ya ayu ya keren ni mana de kolong ba nilai khot committee apa deng joki Tourist Drivers jongka Assam bat mangi ki Meghalaya kamantar ni problem sini di mga como secretary nong nyalam mah de hamne apa ka meeting ro nilai bu ya ka agenda ba ya kan ni khamtam ki basakut shabar ki we state marbana nadu kan ni ka jingmi jong ni ka huri hora labun kata ka ki kena pule ki bara lishim admission nang tapat ki pa lishim dawai ki bun ki basakut shabar ki la ya phone ni ban yarap mo ban pai ki shnong ban ki yeng jong ki te katkum ka jing ya keren jungi mene hapo Assam te kalong ba nakaliang coba Assam di kini wannya bu baik ki pesenja brokhai hadu Jorabat te no Jorabat minya ferry hi mangi ki ML ki turis kali jong ki ML na po Jorabat shilong te ka ar kalong ba nakaliang jong ki Tourist Association jong ki Assam mi ero nadu ki diesel ki petrol nantapat ki traveler trucks te kilapun sengaw ini ba kani brokhai ke jingja brokhai kalong ke jingja ka basusi wat naliang jungkiru kalau along ka basusi amar balai kani ka kata ka andu bekerja ni brokhai ka lakta ka kamai ke jinjungi kamta mangi le mi im naki turis ini bawan kai di bawan ni te kalakta phai ka market ni ba kamtam le kumba menta upulit nakajela jungi ya ki kali bawan nakawai ke state kila bangai protection ni kila bangai protection shadu she Jorabat shadu she Assam lo bakin lai handrai ya ki kali jungi pat ki bami nang ni na state pat undan kum kata ni lawan mene shadu she Jorabat bani long ni ka meeting nilap di khmat na jom baki pulit napo ka state jungi napo ka Meghalaya jungi kimdan hapo bodar Jorabat nilong kum ki kun sweat hangte ni syai kum ki kun sweat ni syak penyat ki pulit Assam ni syak kenjat nang ni syak khaman nakaman syakadiang syakaman de ni kerpat ya ka sorkar ba ni police department ba kimpet ba kinyarap ini hakani ko por ka jinge kumbang nyarap ki pat ba dan haka jinge nanta ki pasakut shwe ki state de ni kat mengila ni lale ya ka kam mo kumbang ide ban le ni lale kita barokhai de nakaliang jinge kerpat ni ka sorkar ba kadi ban sort out what ya kani ka problem ya kani ka issue ka bami mental mar kani kam kata tangingi ki banyak kali turis ndai kannya ka kata lang yagi iwa ki ba kamai bela man kasi kamtam ki ba bela misteri ki ba bela ki ba bela nong hayau hat ya ka kata ba ya kiru wat yangi ru kala kata ba te nakaliang jungi kerpat ka sorkar ba bahkan nyerap bahkan pek lam yangi ban pai khmat lam shangiru kaya ki jungi ki bangi syam apo ki border area si pa bangi le chelu Guwahati Assam wat hakini ki sing pala ja kini ru kidan ki kali jungi ki belasat kila sat thambor kila sat pan payet kila driver kidan ki belasat ketak tiru apo Assam tena kaliang jong ka sorkar government jong ka Meghalaya hi ni kerpat ban kumba PI protection ni kiwai ki kali ki bawan ni kiwai ki driver bawan na kawai ka state hangni state jungi bakiyat te kumta hi mapiru pidi ban I protection yangi mangi ki try ni
nang katai kat kum kajing yo jing ken jungi bakila phone kat ni kat tu mai ki driver jungi badan number phone kum yang ar ki adon ba phone ni wat tang hanga ki ba phone ki adon di ki lai pau so pumun te shikiwei ki driver phila ban shimi ke average ka ta hi 30 to 40 per driver te phila ban shim ba iladang idan wat tang haka association ke badan tang haka wei association ki driver tourist ki adon da ki shispa tam te lada fishim shispa tali ki driver shispa mot ki driver bro into 30 lawan almost 3,000 people are stuck outside the state. Ini kijing emerging mo lang jok ke meeting ko man ban sort out ya kini solution once and for all. Kenapa dia hadin habut ada kum kini kijing jagi don kamdom don kijing ta masih lihat. Ada kamdom ta ki terus nasa bat ki terus nas. Tekat kum kijing ya kran mengi mana baki driver tourist ki association tourist na po Assam ban hapring ni kalong ba minya ai da kamu merendam syaka Assam government magi badai na po Assam ki Assam association kin ai ka memorandum syaka Assam government ba mangi na po Meghalaya ro Meghalaya tourist association nin pa da kamu memorandum syaka government ng Meghalaya syaka office of CM transport department Meghalaya tourism department but kiwe lada don kam kanang ba ban pek ya kani ka ban sort out ikani ka problem ma lamar kani kala aja kamri ka baja kasin ka beningkong kala aju jateng do wala da idon ijingki ibaret bariaru ka beningkong ya bakta kakta yangi ki nong kamai turis ada kadon ke jingki wat lada sya Assam na sya Meghalaya ru kakta be yangi sya hania yangi ki nong kamai hi kan te kat kum memorandum lo bengilaya bu mene bangin ya pa be ka city bengin ai por ya ka sarkar kat ni kat tu impa ya rai kan hadu kat no tarik inya bu ya kata impa ya rai tingin lai rai ni sepentet ski pai baru ba mila bu ya kata ka memorandum bar hakapo ka memorandum mila rai la da ka sarkar kamla ban sort out ikani ka problems jungi kam ta ka problems ke badan hni po state jungi te ni kum ki driver association jong ka tourist both Assam and Meghalaya mila rai ban sange ka jing kamai jungi ban lek across the state. Kung ka arrangement ng ibu kalau mereka baik kali kalau mereka kumjuhi kumbayar miswa kata kalau hisumo lais pa bat kalirek kanya no andros pa mata lamar baki kalirek kidan kecing ngi hap tang iwe ne arngot ki passenger ada hisumo nginang la man adjust da kuno pramon siya ka we hisumo naka ikadaw hap pi ki UP open tap tang iwe arngot ma kalau ni ba ki passenger natay na po ka advisory ke bala kala penmi na ko ka Assam government iwat iki tourist barokoi kalomba if you are visiting Meghalaya it's on your own risk tiki bawan ro kilong be on your own risk na ki be ki locals ki bala sakut shabar ngiyo tang IWR itu ki bawan ro ki dei ba kilashu somehow someway kilashu book da ka flight ne kilashu book da ka train ne kilashu book da ka taxi ne private vehicle tang ban poi charapa kadang kuno advisory na government of Meghalaya na kaliang juga government of Meghalaya te kan padon kanu advisory ban against traveling or anything like that tang ba kan nginda po ya po jarabat pat kaya ki police na po Assam khang ini ban le chite under the protection that ba if you're going out of Jarabat kalong be at your own risk yo kum kata ka hoi nginda lali ha Jarabat ru finyo be ya kata ka advisory kin ong be ki pulet hang to lada if you're crossing Jarabat it's on your own risk and ya kumjuhi kaya iki Assam vehicles but if you're crossing into Meghalaya it will be on your own risk we are not giving you any protection kamor bro al yang ki pulit ki rakti be kunta